Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu wa ta'ala hamd sənəz bulsun. İki dünyaya rahmet buluş yemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kümül çıkan sabah şeriflerimiz erişsin. Hem bu izgi cimğa günlerinde cimğa namazlarına cılgan başta din kardeşlerimizge Allah Teala rahmetleri bulsun. Allah Teala Kur'an'da ayetler cemaat لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizge de Allah'ın peygamberinde bir yaxşı misal ittirib jiberildi. Limen kana yercullah vel yevmel ahir. Kim için o yaxşı misal? Kim de Allah Teala'ya ümit ite, hem de kıyamet gününe aşana. Ve zekerallaha kesiran. Hem kim dedi Allah Teala'nı iske, yışkına iske Allah, zikir ite Allah Teala'nı. Hem bu bir ayette Allah Teala ite Kul ati'ullah ve ati'ur rasul. Eytalarga di Allah Teala'ya buysun, hem anın peygamberine buysun. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَحُمِّلُوا. Eğer de indi alar başlarını tartsalar, şu buysunudan, indi alarının istlerinde uz üstüne algan neseler. وَعَلَيْكُمْ مَحُمِّلْتُمْ. Hem oldu, peygamber üstüne uz üstüne bulgan neseni alıp bara, hem siz uzunuz üstüne algan neseni alıp barasız. Her bir kişi özünün vazifası. Peygamberinin vazifası indi, bizge şu Allah Teala sözlerini eriştiru. Bizge dinni eriştiru. Bizning vazifamız şu Peygamberimiz ko'rsatgan yo'lni alıp barırga. Endi kişi alıp barmasa, riza bulmasa, başını tartsa, o vakitte onun cevaplığı bulda. Peygamberinin bunda bir cevaplık yok. وَاِنْ تُطِيعُهُ تَحْتَدُوا. Lakin siz buysansanız, tehtedû turu yolda basırsız değil. Turu yoldan barırsız değil. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Heminde peygamber üstünde nese buldu fakat belâgul mubîn. Tigi aşıktan eriştiru. Aşıktan eriştirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge bütün neseni. Peygamber o yaktan indi bir şundi türlü yaktan kuseta tırgan kişi buldu. Peygamberimiz ir kişi de tigi gaylanın başlığı buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eti kişi de buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cidekşi de buldu. Cidekşi misalında kursetti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkmuşa düşmanlar bilen soğuşurga çıkan idi. Soğuşsu da buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakim ituşi buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyasetçi buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetçi buldu. Zahid buldu, gıbelet kılışı kişi buldu. Kazi buldu, hakim ituşi buldu. Bütün yaklardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misallarını kursetti. Bir de misal kursetilmegen bir de hal kalmadı. Hem kişi mesela kimgedir şu gıbedet yağı yakın. Peygamber gibi her bir kişide bu almıyor. O peygamberlerine ne şundi sıfatlar has bütün turmuşun bütün yakların bir tiz alıp barır. Lakin kişi zayıf kişi bir yakına yakşı ittirip mesela alıp barır. Kimdir gıbedet yağını alıp barır. Kimgedir mine şulay meşitlerge kirip namazlar okup, Kur'anlar okup indi şulay üzerine bir iman şundi bir kişinin taba. O vakitte şu peygamberin şu yağın karı. Kimgedir mesela şu cidekşi bulup işlerge rahat. Hem cidekşi bulup işlergende o indi üzerine şu iş bilen savap ala. Nişik peygamberin misalını alıp. Mine peygamberimiz cidekşi bulganda ne işledi? Kişilerge nişik koradı? Kişilerge nişik muamele kıldı? Hem kişi o cidekşi bulup işli, hem o zeyte tutardı. Peygamberimiz mine nişik rek miken cidekşi bulganda nindi halde bulgan miken? Nindi sözler kişiye eytip durgan miken?
Nişik özün tutkan miken deyip, mine şu yaklarını iğrene kişi. Kimdir mesela gailesi kaygırta? Bütün yaklarga qaraganda eng ko'pi aytaman, mening g'oyla tuzuk bo'lsin, yaxshi bo'lsin, bolalarim ham da yaxshi bo'lsinlar deb g'oyla yaqin qaraydi. U vaqtda mana shu payg'ambarimiz g'oyla boshlig'i nishik bo'ldimikan, xotindan nishik qaradimikan, bolalardan nishik qaradimikan, bolalar kichkina bo'lganda nishik ular bilan ishlashdi, bolalar zo'r o'sgach nishik ular bilan ishlashdi. Butunsi bor payg'ambarimizning tarixida. Olaysa şu kişi şu yağın iğrene, gayla yağın alıp barı şu kişi mesela. Hem şu yağdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge bütün misallarını ko'rsatib berdi. Hem indi cemaat şu misal yağından şulay Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala mene turmuşning eng ağır mizgillerini o'targa nasip etdi. Şulay bizge misal ko'rsatir ishi. Nişik ol, peygamber bulup da mene şunday turmuşta yaşaganda şunday avluklarını kişirdi. Mesela o yetim bulup kaldı. Etisi bütünle kurmadı. Annesi anda 6 yaş bulanda vefat buldu. Onların babası vefat buldu. Onların ilerinde hatunu vefat buldu. Onların bağları tuttu, bağları vefat buldu. Bütün şunday mene kişi belki bir avlutuna bu turmuşta kişire. Belki anda hatunu vefat bula. Yanında mesela etisi, annesi vefat bula. Kichkina bo'lgan vaqtda, yoki 50 yoshda bo'lgan vaqtda endi kishi azir aka-inisini vafot bo'luvina. Turmush voy boradi. Lekin kichkina vaqtda mana vafot bo'lganda og'ir. Kimgadir mesela balası vafot bo'la. Shulay büyük og'ir masala, turmush masalasi. Peygamberimizge Allah Teala bu og'irlikni butunsiz jiberdi. Niçin bizge misal ko'rsatir için? 6 balasından 7 balasından 6'sı vefat buldu bu isyan bulganda. 6 balasını jirledi. Kichkinadan alıp bir Ali Tuğandına bir İbrahim malayı vefat buldu. Hem zo'r o'sgandan so'ng qizlarning nisha qizin jirledi. Türlü çoralarda şu balalar kichkina balasını jirledi, o'rta yoshdagi balasını jirledi, zo'r o'sgan bulgan balasını jirledi. Bir Fatima qizigina qoldi u vefat bulganda bu dunyodan ketganda. Mana ul bitinsi bizga misol jamaat. O'lganda Peygamberimiz sollallohu alayhi vasallam 2 oy og'rib vafot bo'ldi. Büyük og'irlik bilan anda boshqa masjidga chiqib kishilar bilan namoz o'qiydi, büyük og'irlik bilan. Onlar endi bir necha kunga yo'qolib, og'rib, shulay tarazasini oshib qaraydi. Anda tarazasi chiqaydi masjid yog'ina. Shu tarazasini oshib qaraydi. Kişiler şoklanıp kuyalaydı, koralı, hazır Peygamber şığı bizimle namaz okur, terazesini aşıp koradı, hali buldu ahırı deyip, lakin Peygamber çıkmışa kalaydı. Şu haline bariydi, şu terazesini şarşavını aşıp kana karab alırga. Kişiler yıldı mı, yok mu, meşit getirdiler mi, yok mu? Onlar biraz hali yılgaç, bir işkinden siz şığaydı, basıptırga hali yoğuydu, oturup okuydu namazını kişilerle. Oturup okuydu, kişiler basıp okuydu altından. Yakan Davul Abu Bakr yanına oturaydı, Abu Bakr imam bulup balaydı, Peygamberimiz onun yanında okuydu, oturup. Şulay Peygamberimiz ne ağırlık bilen, şunday ağırıp vafat buldu. Şundan sonra qaybi sahabeler aytdilar, indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulay vafat bulgaç, bizge indi bitilmin, indi bitillar ölümden korkmayın diye. Peygamber misal ko'rsatdi, nishik sabırlık bilen, nishik anda şulay ağırgan vakitte namazlar okup taşlamışa okudu. Bütün yaktan misal ko'rsatdi. Hem sahabeler şu misalını ko'rib, o'zlarına ibret alıp turdilar. Hem indi sahabeler cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi yarattılar, bir kişi. Indi o İslam'ın ortasında, ahırında gına tugil, qaşa İslam kişi buldu, qaşa Müslümanlar ko'paydi, yok, en baştanık. En baştan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişilerini şakıra başlagaç, dini anlata başlagaç, şundayık anı kişiler yarattılar. Onun için bütün neslini birilge ezir bulganlar. Şuna bir misal var, Abu Bakr radıyallahu anhu şu İslam dinine en birincilerden kabul etüşü
Ул инде bir zaman килде, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына һәм әйтте: "Эй Пәйгамбәр, biz инде ди шулай ислам динен аңладык, хакыйкатын әйдә ди кешеләргә аңлатып ди." Шунда Пәйгамбәр әйтте: "Без әле әз ди. Biz әле күп түгел ди, безгә зыян килер ди." Шул вакытта алар 38 кеше булган Мәккәдә. Шул ислам динен тотучы кешеләр. Һәм инде Darul Arqam дигән урын булган, Arqam дигән кеше булган. Шул качып, ул инде Arqam бүтән кешеләргә белдермичә ул мусульман икәнлеген, мусульманнар аның өендә җыелып, инде шулай намазлар укып, шулай дәресләр укып утыралар иде. Һәм Абу Бакр шул Arqam өендә утырганда җыелган кешегә әйтте: "Әйдәгез, хәзер барабыз бергәләшеп мәчеткә, Кәгъбәтулла тирәсенә, һәм кешеләргә аңлатабыз ислам дине турында. Аңлатабыз бу путларга табынырга кирәкми икәнлеген. Аларның тормышлары теге гынах икәнлеген аңлатабыз" дип, Пәйгамбәр әйтте: "Юк, бармыйк. Әле иртә. Без әле әз." Шунда Абу Бакр әйтте: "Юк, барыйк. Безнең өстебездә бу вазифа, безгә аңлатырга кирәк." Һәм инде шулай үгетли, инде берничә кеше шул Арqam өеннән чыгып киттеләр дә мәчеткә килеп керделәр. Харам мәчетенә. Монда инде мөшрикләр җыелган, берсе монда гыйбадәт кыла, берничә тигендә гыйбадәт кыла, бөтен җирдә путлар. Һәм инде булар мәчеткә килеп, һәрбер кеше үзенең шатлыгына барган. Инде һәрбер кеше тырышты барырга үзенең туганнарына. Анда шул Мәккәдә булган туганнары, һәм инде булар бардылар. Берсе бер якка, икенче якка, өченче якка, һәм сөйли башлады ислам дине турында. Аннары шул путларның хаталары турында, бу путларга табынырга ярамый дип аңлата башладылар. Һәм кайберләрнең ачуы килеп түзмичә кыйный башладылар буларны. Җыелышып кыйный башладылар, һәм иң күбе Абу Бакрга эләкте. Шул бер җыелган җиргә шулай кашы булган кешеләр bir şul Мәккәнең мушриги бик каты тырышты, башта көчле иттереп җиргә егып битенә кыйнады, аннары кырсагына басып, кырсагында сикерде өстендә. Аннары теге янда булган Абу Бакрның шул туганнары, кавымы моны күрделәр дә, шаба килделәр дә, буларны инде кудылар һәм уйларга Абу Бакр вафат булды. Бөтен бите күренми инде, burnu күренми, күзләре күренми, бөтенсе канда, һәм инде әйтләр бу вафат. Моны тирделәр дә Абу Бакрны һәм күтәреп өенә алып киттеләр. Өенә алып киттеләр дә инде әнисенә тапшырдылар, шундый хәлдә. Һәм әйттеләр инде Мәккәгә, мәчеткә яңадан килеп, әгәр дә Абу Бакр вафат, сез безнең өчен җавап бирәчәксез. Безнең каршыбызда, без сездән сулышачакбыз дип, инде шул туганлык җипләрен инде анда алар мушриклармы, юкмы, алар инде туганнар өчен без ди сезне үтерәчәкбез, әгәр дә Абу Бакр вафат булса. Инде тиңдә карыйлар, аңламыйча торалар, сулышлар юк кебек, үлгән дә кебек, үлмәгән дә кебек карыйлар, теге әнисе җилап утыра, монда туганнар җыелган бөтенсе бергә. Bir zaman Abu Bakr күзләрен ачып җибәрде. Үзенә килде. Беренче сүз нинди булды? Пәйгамбәр кая ди. Әнисе җылап утыра, мәсина су, әйдә ризык кабалы су ишәле, бер тамчы да су ичмим, бер теге ризык какап куйым, Пәйгамбәрнең хәлен белгәнчә кадәр. Шунда туганның ачулары килде. Син нәрсә мондый хәлдә калдың? Шул бәндә артыннан иярдең, Пәйгамбәрне сүктеләр инде, һәм туганнар ачуланып чыгып киттеләр. Әнисе генә калды янда. Шунда Абу Бакр әйтә, Пәйгамбәрнең хәле ничек? Әнисенә сорый. Әнисе әйтә, мин белмим ди. Син ни ишең бар? Давай эш ди, суны нәрсә, канын сөртә. Бар ди Умму Җәмилә янына ди. Bir хатын кыз, шул Умар ибн Хаттаб кызы, шул янына бар сыра ди. Шунда әнисе барды да, һәм Умму Җәмиләне сорый, кая ди, Пәйгамбәрнең хәле ничек? Абу Бакр сорый ди. Бу шулай ислам динен кабул иткән, ләкин исламны белдерми кешеләргә. Әйтә, мин белмим ди. Шул Пәйгамбәрне дә, Мөхәммәдне дә белмим ди, Абу Бакрны да белмим ди. Ишкәнем юк ди. Belki sen telisen, birge barın di, senin malayına mı? Әнисе әйдә, birge barın bu malayın yanına. Hem şunda Abu Bakr yanına keldiler de,
Abu Bakr ko'zlarini ochdida qarasa, shu Jamila degan xotin-qiz bosib turadi. Hamsiri payg'ambarni eshitdi. Shunda Jamila anisida ko'zlar bilan ko'rsatadi. Tege aning bunda bosib turadi, eshitib turadi. Shunda Abu Bakr aytadi, qo'rqma, aningdan ziyon kelmasdi. Aningdan ziyon kelmasdi. Ham shunda Jamila aytdi, shodlan, ey Abu Bakr, u isan, shu arqam uyida isan, u anga bir narsa bo'lmadi, uni kelmadilar. Shunda anisi tinchlandingmi? Ayda suv ish. Yo'q, ana ko'rmisha bir nishlaning, suvda ishning bir nishlaning, meni onun yanına olib borg'iz. Qo'yaydi shimda yerga halimda yo'q. Bütün narsa qon bilan to'lgan, oyoqlarimdan da qiynalgan, bir narsa qiynalgan, aya qo'yay yo'q, olib borg'iz. Shunda endi ikki yoqdan ko'tarib, jilkalaridan olib, anisi bilan shu Jamila xotin-qiz buni olib ketdilar Darul Arqam degan yurtini. Shunda kelib kirgach, endi sahobalar Abu Bakrning halini ko'rdilar, payg'ambarimiz ko'rdi, shoba yonına keldilar. Endi payg'ambarning bitunda, chiroyida ko'rindi qayg'urtuv hislari. Shunda Abu Bakr aytdi, qayg'urma, bütün narsa yaxshi. Men o'zimni yaxshi sezam, bir ziyon bo'lmadi, qayg'urma dedi. Ham shunda da endi ko'rdi payg'ambarimizning hali yaxshi ekanligini. Bitinsi shotlar o'tadi, shunda da payg'ambarimiz Abu Bakr payg'ambarimizning tigi shu barakatini qo'llanib, anisini ko'rsatib, ey payg'ambar, bu mening aniyim deydi. Mening bu aniyim, u har vaqtda bir kishilarga yaxshilik qilar. Duolar bilan har vaqtda yaxshi muomalada deydi. Sen onun için dua qilib, onu da chaqiradi islomga, balki seni tinglaydi. Mana Abu Bakr qayg'urta anisining hali. O'zi menday halda. Endi payg'ambarning hali yaxshi ekanligini ko'rdi, anisini qayg'urta boshladi. Anisi islom dinini qabul etmagan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam anisi uchun duo qilib, anlar endi anisini siladi islom dini to'g'risida. Şulay deyip, İslam dini şu nesele şakıra, şu nesele anlata deyip, hem indi anisi tesirlenip, oğlunun hali bilen tesirlenip, neşik ol Abu Bakr Peygamberimizin yarata ekenligini görüp, indi şunda İslam'da kabul etti anisini. Şu ışraşıda. Mına bu misal cemaat, neşik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni sahabeler yarattılar. Neşik onun için kaygıttılar. Hem şunu bilen birge, onlar indi İslam dini neşik alıp barganlar. Da'vat yolunda nişik tırışkanlar, nişik tuğanların işin tırışkanlar, qayg'urtkanlar. Bu bitinsi bizga misal bulup duracak. Şuna koyamlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misalını alıp, bizga indi başlıkta da şu sünnetlerini, Peygamber sünnetlerini iğrenip, indi şu sünnetlerini ödep, Allah Teala bizga başlığa yaşarga nasip etsin. Barakallahu lana ve lakum fi Kur'an yazim, nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huve cevadul kerim ve semi'ud dua. Endi jamoat shulay ta'mir topib ishga tushirib, mana muhtasibatdan da shulay xabarlar keladi. Shu mana mobilizatsiyaga ketgan musulmonlar da bizning bor. Anday shu xalayziqlarni buldirib, ularga yordam yuzidan endi muftiyat ismidan shulay oqshalar yeyib turalar. Mana endi bizning yashaydigan rayonda da avullar da shulay oqshalar yeyib jibara boshladilar. Hem indi mana kim mahallada shundaylar mumkinchilik bo'lsa, endi shu muhtasibatga yoki endi bizning masjidga oqshalarni endi shu yordamlarni topshira olasiz. U endi shu Alloh taolo rizoligi uchun bo'lsin deb endi shunday bir halal rizqlari, shunday bir mumkinchiliklari musulmonlarning da shunday o'rinlarda bo'lib tursin deb endi mana u ishlarda qatnashuv bir xayrli ishlardan bo'ladi inshaalloh. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سلام المسلمين وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.